Bishabeles, bishabaneles, sukile, walkile yamalo kanyo, helta, wayetu chiku, il tele Yucatán, walkilak tsaka, wahelte sho, basho, so yuchul, yete matu pate tsaka, wez basho con uchul, basho tsoko yuchul, titu tsaka holbi, matsaka holbi, tu kiwi kilo no kahil ho, naksa tun kana, ulakamil, unos lumil México, y chilupe muchtamal uchil, belatun, bishuchu kasal, ukasal 112 jabo, casa bik ubatelil, ulak ubatelil ukaba revolución mexicana, beitun chiku kasal, letiu casa hilo, Víctor Arjona Barbosa, cambe sahleti, untile marro shachu shakalmo, barro uchan, nachkin hiakilo kialike, el yola le ubatelil letiu revolución, tu no upetile barro uchutzok habiloba, kuyesi kape bami hachkanan, kabete, le bash hets tu men Francisco y Madero mauka yeyal halacho, hebishu halacho lumil México, pe batun takpehla laye kabet ubei kundale, kutsogo shang ula basho saiku u letie yeya ho le boto kabetun ichil hal kabil, beyuya le ichila bash lo casa tun, letie u casa hil, letie ubate lil 112 jabo, casa bicubate tal letie revoluciono, takpaush no kabilu halachi Yucatán, María Fritz Sierra, letie halachi lumektan kahil ho, Renan Barrera Concha. Ulak bashil mana 6,000 mako ku atanta luyantalo mantats de Tucuchil, Centro de Rehabilitación y Educación Especial, y chitun letie jejelas meyahilo kubeta telo biutsigmatik Miguel Vera más holintik le cuchilil gelo, tiene que imbegla jejelas basho kutzabali, jejelas antahil letie terapia kuyalalo, yatun la bashi antima que tu winke ile beitun utkashantal uyantal matun uchika hekapta ulak antahil ukaba terapia oncológica 80 mako takpaho chale le antahila charbeyusaka mako be 75 pele kuchilo rehabilitación ya tijelas mektan kahilo tak 16 minutos mak kutak pahal de kuchilo tushangelo ulak bashilete tu akabilete domingo beyilo tu lilu vale lumo yaba chumake tu tukultah bine tu kahil kanasin uchi ye beitun tsa ohelbi be sikbaltabik be hosa bikut anil vale matun letie be uchiko Enrique Alcocer Basto hol popil protección civil tu lumil Yucatán kutsak ohelbi ma be uchiki y chilu pisilo 3.9 grados y kuyarati escala de Richter be yukaba leba isik bishublil kubale lumo Tito Shambing las 6:30 chinil king leche domingo y chitunu halil lumil quinta narro yetel Yucatán matun anchahula talamilo bi beitsa ohel bilo beitsa kwati khol bile mak letia ma anchah talamili tsoktun mana 2000 upel me yahilo tsokubeta tia leva hela ma be uchiko tu noh lumil quinta narro chil nats di lumil Yucatán toshan Tetuk imesahil kun uchutesh matkuilo hebishtun kach hap manjabi le tetushan tu kashantal u kashantale u beital u yandalula tush katushtak con Bilbao kubeta weitulumil Yucatán Beuyalik Ernesto Herrera Novello más holintik umola el fomento económico tu mentoshan kabedu helchahol tal le meyahilo helobo kapatake u holi hebishtoshan le tiu meyahtal cheo u beta nukulilo yetel kakashantakula tusho u tushtal kombil u muchka biltoshan Cámara de la Industria Maderera y en utak pahalte tu kimbesahil shmat kuilo titonshan utzabik aholbi jejelas beshahil meyahilo kubetik letie mako objeloba y andoshan ula jejelas bash kumbet bilo yetel kutzokole 15 yetel 16 de noviembre y en usao be kambesahil ti mashok ato tak pahal te tunshano beyusak ohelbil le mak doshan he kawigesh uyalalo ulak bashil toshan uhalachi no mektan kahil ho Renan Barrera Concha presidente municipal le tiekiali que te du kashantalo mal tabinuman mak ichukahil ho yetel kutzokole te tulakle mektan kahil beyilo tu kashantalu beita le bajelo belo helo takpa uila bijubingu meyahilo yuskinta jehelas bejilo hebistushan behil calle 64A yete ichil 87 yetel 83 nats tu kewikil ukahil ho 480,000 metros tosha uchle bajelo y beituno kutzokole tu tak en el ramo 33 tu talutohol te lu beta le meyahilo bejelo ba ichula meyahilo yuskinta al bejo ichka tu kahil ho mano shakalt le tie halach no shagelo chelle bashil 50 shwalkila u mikile bash tu katen tu la kinya no la bash kan u heltal weye utsaba la u heltesh bash puyuchul yetele uchikulil tele Yucatán
kukuchutak nachka hilo tawotoch.